دما خوش ببینرین هیجا ایرو 14 سبات 2023 ج روزان روزا سهشمی بویر و گشتنی هری سرکی و هری بالکش ین ل سراسری جهان رودانه امی هول بدن دنا و 20 دقیقه چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هیجا ل کردستان برینین ارتش تینه پیچان ددم که کو جمارا کسین جانا خوش دزدانه گهشت نیزی سهوده ازاری رژیم هینا لپی و شرطنا راستیانه افسرو که گشتی هدپی سانجار لملاتی سردان مقدورین ارتشی که رو گات اوی به حور حساب جه برپرسیارین هلوشینی بپرسن هم وقتی ویه که شریک رژیمی او سرو که گشتی مهپی باحچلی جه مقدورین ارتشی حتی هنرمند و پارلمنتران گفلوان خوار. توزا لسر باجار دیمنه ویرانیه کاولی و بندواریا خلاصیه اف در باکوری کردستانه یا پشتی عردهجا باکوری کردستانه و خمساریا رژیما ترکیه روشا درکتی کام باخیه آفاد دازانین کو د اردهجی د حتی نها 31974 کسان جیانا خوش دستانه 195962 مقدورن اردهجی جی جهری من اردهجی هاتنه درخستن و جباجارن جداره هاتنه و گوهستن. هفسروکی گشتی هدپ میدهات سانجار کل ملتیه سردانا مقدورن اردهجه کر دیار کر کو هر کاولک جهه سوجه او هاگوت. دوی ام به هفره بکوین ناوا هولدانان کو بر پرسین و هلوشاندنه بینن خالا حساب پرسینه. Depremler doğa olayıdır, bu doğru. Fakat depremlerin yarattığı yıkım لگل کو ناوبرا خباتن قانونی هاتیه داینجی تکان پارتیال مجلس جوینا کومل دارخستی مهپیه. سروکی گشتی مهپی دولت باحچلی کو دنه روژن عردهجه دا آخوی جدروی دستلات ایریشی هر کسی کر. مقدورن عردهجه دگوت دولت تونیه و باحچلیش بر وی گوتنه حقارت لمقدورن عردهجه کر. Siz yoktunuz. Sömürmekten başka hiçbir şey yapmadınız. به دومداری باحچلی کومله احباب و بابالا تیوی هدف نشاندا و که سختکار پینا سکر و گات. دوی ایدی لسر تلویزیونان کسک جهنه دوان. باحچلی پارلمنتر تیپی استانبولی احمد شک که نبونا دولت یال هرمن اردهج رخنه کربوجی هدف نشاندا. بله بینرین هجا ارتجا باکوری کردستان جالیه جهانی و جی به بالداری دهات تماشا کرن جی بیتری شست ولاتی آلیکاری و تیمین آلیکاری بولیگرین و خلاصکرنا کسان هاتن ترکیه باکوری کردستانی لیددمه که کو اف خبات دوام دکرن ده تیمن خلاصی لولاتی خواه دگرن هرچه قاسی رژیم AKP خواست صدما وگره و شیرجی لی صدما وگره وان تیمان ادی زلال دبه اندامین تیمین رزگاریه ین وگریای گوتن من نخواست ببند شریک کشتن امروان چاپمنیا آلمانیا جی راگهاند کو رژیم AKP آلیکاریا کو ولاتین جهانی جبو مقدورین ارتج شاندی بناوی خواه بلاو دکن. افدر سمسوره دماتیمک تایوانی پشتی ساعتان دگهجن برخلاص کرنا کسکی تیمن آفادتین جه بویره و تیما تایوانی جهرمه دور دخن پشتی رزگار کرناوی کسیش بین کاولان وکی سرکفتنه که بو آفادتین نشاندان د چاپمنیا جهان دجی افنوچه بناوه همو کار اکی با تایوانی کر
لê nav ji bo tîmên Tirkiye hat nîşandan hat belavkirin. Ne tenê wiha, ev neh roj çabil alîkarî û xelasiyê ne. Rejîma desthilat li servan kavilan bazarên xwe yên qirêj dimeşîne. Li cihê xelaskirin û rizgarkirinê, rejîma AKP MHP li pey hesabê serkeftina hilbijartinê ye. Tîmên rizgariyên welatên cîhanê ku ji bo alîkariyê li cihê erdhejê bûn, dema ev rastî dîtin matmayî man. Tevî ku piştî erdhejê nêzî 10,000 personel ji welatên cîhanê çûn Tirkiye, di van rojên dawî de hin welatan ji ber fikarên ewlekariyê komên xwe paş de dikişînin. Tîmên biyanî tevî xebatên lêgerîn û rizgarkirinê alîkariya bijîşkî û yên din pêşkêş dikin. İsraîl, Almanya, Spanya, Yunanistan û Swîsre vegeriyan welatên xwe. Lê ew ne ji xwe ve vegeriyan, çimkî rastî bi çavên xwe dîtin û vê jî hêşt bi lez biryara vegerê bidin. Tîmên gihiştina welatên xwe ev rastî biraya giştî re bi par vekirin. Endamên tîman ên li balafirxaneyê beriya ji Tirkiye derkevin ji çapemeniya Spanyayê re axivîn û gotin. Bi maşîneyên mezin welatî nayên xelaskirin. Gelek kes dibin kavilan demane, em ê nebin hevparê kuştina mirovan. Di demekê ku gel hesab ji ber pirsyarên dewleta Tirk dixwest, hikûmetê bi rêbazên şerê taybet hêr sûkîna gel veguherand. Gel li benda rizgarkirinê bû, lê desthilatê bi rêbazê şerê taybet nûçeyên derew belav kirin û dest bi îşkenceya mirovên bêguneh kir. Heta niha bi îşkenceyê 4 kes hatine kuştin. Li aliyekî din çapemeniya Alman balkişand ser alîkariya bo mexdûrên erdhejê têşandin. Rojnameya navdar Frankfurter Allgemein raporek berfreh li ser mijarê amade kir. Rojnameyê diyar kir ku alîkariya ji welatên cîhanê bo mexdûran tên şandin, logoya afadê tê lêxistin weke ku dewletê ew alîkariya kiriye tê nîşandan. Heta hinek alîkarî jî logoya Partiya Erdogan AKP lê hatiye xistin. Bilê erdheja li Bakurê Kurdistanê ku bandor li 10 bajaran kirî, encama rastiya AKPya li welat dayê ava kirin jî raxistiye berçavan. AKPya dizîna ev wê bibe sedema ku têkçûna wê dixwaze hilbijartinê direng bixe. Rêveberiya AKP behsa başxistina hilbijartinê kir, muxalefet li ser hev bi peyamên tund bertek nîşandan. Ne gulan û ne jî hezîranê de nabe hilbijartin pêk were. Demek ki Tayyip Bey. Ev gotinên yek ji damezrînerên AKP û serokê berê yê Meclisa Mezina Gel a Tirkiye Bülent Arınç ku bû sedema hêrsê. Bi erdhejê re nîqaşa dê hilbijartin talûqî dîrokeke pêş bêkirin ana ket rojevê. Daxuyaniya ewil rayedarek AKP di nehê sibatê de eşkere kir ku ew ê li geşedanan binêrin lê li darxistina hilbijartinê ya di çar dê gulanê de zehmet xuya dike. Ji damezrînerên AKP Bülent Arınç doh li ser hesabê xwe yê Twitterê daxuyanî da û xwest hilbijartin were talûq kirin û di mijdara 2023 de pêk were. Piştîvan gotinan hevserokê berê yê HDP Salahdîn Demirtaş bertek nîşanda û bi peyama xwe ya li ser Twitterê wiha got. Careke din hewl didin di nava hatûn û çûyînê de weke neyî nêzî destûra bingehîn bibin. Ev wê bibe darbeya siyasî. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî têkildarî nîqaşa talûqkirina hilbijartinê axivî. Kılıçdaroğlu anî ziman ku hilbijartin tenê dikare di şert û mercên şer de were talûq kirin û qanûna bingehîn di vê mijarê de vekiriye û ji kesî re normê hiqûqa taybet pêk nayîne. Demokratik parlamenter sistemin Berdevke Partiya İYİ Korşad Zorlu di daxuyaniya xwe ya li ser Twitterê de wiha got. Hin daxuyanî derbarê roja hilbijartinê de tên eşkere kirin. Pêvaja û pirsgirêkên welat û li gorî destûra bingehîn a di dema xwe de hilbijartin wê bibe nêzîkatiya sereke. Görevdeyken değil ama kovuluşunun ardından. Berdevke Partiya Gelecekê Serkan Ozcan jî got. Her hewildaneke ku nîqaşan gur bike û êşa me girantir bike wê xeletiyeke dîrokî be. Tevî ku destûra bingehîn eşkere ye,
هر پنگاوا کو براوا جیویکی بی آویتن و لبرچاوی ما و گلمه و که داربه سیویل بدیتن. Konuyu incelediğimiz zaman yayın evlerinin لآلیه دن بردف که پارتیا دوا ادریس شاهین برتک نیشانی ادعاین کو پشتی عرض هجه دبکو هلبجارتن بین تالوغ کرن دا و افتشت آنی زمان. نیسکه و نجی سرو کمار نکارن هلبجارتنه تالوغ بکن. دستور دسر سروکاتی و یسکی ریا. بریل باکو روژاوی سوریه جی ارتجا ویرنکر روشا جیانی زحمت کریه جبو گهاندنا آلیکاریا مرووی و دو درین دن ین سنور بینه وکرن سروک حکمت شامی اسد داخواز آلیکاریا ناو دولتی کر. القاص طبيعي لأنه احنا دائما نخاف على كل شخص يكون نتوين يكبوي راغهاند كو سروكي حكومة شامي بشار أسد جبو مغدورين عرض هجاوي ولاتي بانغا پشتوانيا ناف دولتي كريا. Good morning, Secretary General will make some comments and then we'll take 1 or 2 questions. Sir. سكرتيري گشتي نتوين يكبوي أنطونيو غوترس ده گوت لسر بانغا سوريه و آليكاريا جبوي ولاتي زيده ببا و زودتر بكهجة دورا كراستي. دشش سباتي دا كو دو عرض هجين دجوار كو ناونداوي مرش بون لده باجارين باكوري كردستاني بون سدما زيانة كمازن آجاني و مادي. عرض هجا كل سينور ولات لباكور روجاواي سوري جي باندور ببو. لهرمين كو شر نافخوي دقاوما و دبن كنترولا چتين دولتا تركيا ديا روشا مروفي زحمت بو. جبركوتني دريك لسر سينوري سوريا فكريا. آليكاري نافنتوائي دكارن پر بسينور بكينن وي ولاتي. They are the best options to enable the UN and its humanitarian partners to rapidly respond to people. گودرس تکسکر کو د چارچوبه لهفکرنا بریوبریا شامیره جبو گهاندنا آلیکاری خباتکه بلس پیوسته لگوری پیمانه و درین سینور ان باب السلام و الراعی ان لسر سینور ترکیه جی بین فکرن. This is the moment of unity. It's not a moment to politicize or to divide. گودرس بریا جوینا آورتیا کنسیا اولکاریه یا نتوین یکبوی دربار روشا مروویا لسوریه دا گوت سینورین مجارا گوتنی و د دسپیکه ده سیما هم وکری بمینن. چافکانیان جنتوین یکبوی را گاندن که د دما هفدیتنا اسد یا لگل کوردیناتور روشا لزگین یا نتوین یکبوی مارتین گریفیث رازی بو دو درین دن بین فکرن. اسد ده هفدیتنا خواه یا به مارتین رتکزی لسر گرینگی هولدان ناو دولتی جبو سر راست کرنا کابلین لسوریه. پشتی جوینه ده داخویانی سروکاتیا حکومت شامه ده هاد گوتن اسد جبو آوا کرنا ولاتی خواه هیویا آلیکاریا ناو دولتی دیگه. To a natural disaster as we see here in these terrible days. No, we have a... گرفت سردانا باجار حلب بیتری ده 100,000 کس لیبه مالمانه کر و وزیر دروی حکومت شامه فیصل مقداد رجویا. مارتین جا روزنامه‌وانین هرمی را دیار کر که نتوین یکبوی و دروژین پیش ده جبو مغدورین کراسته یان لسوریه و ترکیه بانگا آلیکاریه بکه. بلیم درباز روشا لإيران و سرهلدانا جنجان آزادی ببن سرهلدانا خلق إيران و روشلات کردستانی یجب آزادی ایدی نظیمها خویا ششاند به لگلک باشاران کارکر او کارمند لدیج روشا خراب یا جیانی داکتن کورانان جوان او دایکین آشتی جه بچارکی جدا کمپلویا پازده سباتی شرمزار کرن. سرهلدانا جن جان آزادیا لروجلاتی کردستان و ایرانه دروژا خویا 105 وکان ده بینا وردوام دیگه. پشتی سرهلدانا لی ایران و روجلات دست پیکر، کارکر، کارمند و ماموستیان جی دیجی روشا خراب یا جیان داکتن کولانان و نرازیبونین خوانی شاندان. دبی چارچوبه ده دوه لباجار ایلام، کرمانشان یا روجلاتی کردستان هروها باجار اصفهان، احواز، مشهد و طهران کارمند و تقاعد بوین ریوبریا پیوندیان دیجی پاشخستنا موچه و ندانا موچه این خواه چالاکی نرازیون لدارخستن. هروها کارکرین کاناماسی سیرجان یا الکارماشانه دیجی پاشخستنا موچه این خواه چالاکی لدارخستن و دروژا چارانده چالاکی وان دوام دکه. لطهرانی جی بشک کارکرین به پیمان
yên kampanyaya neftê û komeka karmendan çalakî li darxistin û xwestin mûçeyê wan were dayîn û zêdekirin. Herwiha li stigvana şetrencê ya navdara Îranê niha nikare li welatê xwe vegere. Sara Xadem a 25 salî yek ji navdartirîn lîstikvana şetrencê ya Îranê ye. Sara ji bo piştevaniya xwepêşandanên jîna Emînî kefî li serê xwe girê neda. Lê ji ber vê yekê niha nikare li welatê xwe vegere. Li aliyê din di çarşoveya çalakiyên serhildana jin jiyana azadî de, komploya 15 Sibatê ya li dijî rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan bi çalakiyên cûr bi cûr hate şermezar kirin. Ciwanan li gelek bajarên Rojlatî Kurdistanê li ser dîwaran duruşmenî visandin û komploya 15 Sibatê şermezar kirin. Li bajarê Siqsê dayîkên aştiyê kom bûn û bê navber duruşme gotin. Li ser asta Îranê jî nerazîbûnên dijî desthilatê dewam dikin. 112 kesatên Kurd û Îranê bi daxuyaniyek hevbeş nerazîbûna xwe dijî bêdengiya xwepêşandanan anîn ser ziman. بلبنرین هجا ام وی جاری در بازی روشا ل کولومبیا ببینن د نابرا حکومت کولومبیا او ارتشا رزگاریا نتوی النده هفدیتین آشتی جاره کدن دست پیکرین. هفدیتین ل پایتخت مکسیکا ستی پیکهات نروژ، ونزوئلا، کوبا، برزیلیا و شیلی گارانتورین دانوستاندنین آشتی نه. جبو بداویکرنا شری چکداری کو افنیزی 6 سالن هولدان دوام دکن. دانوستاندنین دستپیکی یا مذاکریان مهامجدارا 2022 ل پایتختا ونزوئلا کارکاسی هاتبون کرین. د شوا سرسالی ده سروکی کولومبیایی گوستاو پدرو به الن او کومندین ین سرهلدیره آگر بس راگهاند. لی چند روز شونده الن راگهاند کو او وی پیشنیاره که کو هیل سر نهاتبول هف کرن. جه آلیه کدن و حکمت ادعا کر کو او ریخستن جه شاشفیم کرنین هلوستا النی برپرسیاره. سروکی شاندین دانوستاندنان این هر دو آلیان دو اشارت به ویه که کرن کو دو تو بیشانده و آگربسته که دو آلی او گاندن آلی کارین مرووی جبو نافچین کو هری زیده جشر باندور بونه پیک بینه. الان ده سالا 1964 جه آلیه کانین کاوتیک این رادیکال و حتی دامزراندن او کم هری کون آسر هلدریات چکانه. سروک پدرو کو 6 مهمبری دست به وظیفه خواه کربو بخواه بو لیدری ولات یک جه سرهلدرین بری او سوزدابو کو او آشتیه که ماینده لولات بیگ بینه. بلی زلندنو جارکدن به باگر روبرو مایه باگرا گابریل یاکو لباکوری ولات خستی بو سدمالیه او ویرانی حکمت ولات جبو کنترول کرنا روشی لحرم روش آورتیا نتوی راگهاند. باهوز و باگر روشا لباکور زلندایا نو آلوزه وزیر ریوبریا لزگین کرن مکانولتی لپایتخت ویلینگتون جبو داین آگاهین لسر روشی درکت پیشیا چاپمنیه. کرن راگهاند که حکومت جبو پشتگیریه بده هرمین باگری و چافکانین زیده پیدا بکه روشا آوارت راگهاند. مکانالتی گود اف کراست روشکا آوارته که دکاره خطره که راستین لسر جیان ولاتیان چه بکه. سرک وزیر زلندانو کریس هیپیکنز جروجنموان را گود یکینین آرتشه لحریمینه. هبون آوان لور جبو آلیکاریا در خستنا کسین جباگر باندور بوینه. هر وها بلافکرنا پیدوین هاوار چوینه یا. هیپیکنز بالکشاند که گلک مالباج جوهوارین خبونه و لسرانسری ولیت ویرانیه که مازن چه بویا. هیپیکنز به دومدار افتشتانی زمان. جبو که ام تام دیار بکن که چه قومی او دمک پیویست بکه. دما که ام گهشتنوی آسه ام جبو پاقش کرنه یا پیویست بکن. ها دیار کرن که روشا آوارته یا نتویی شش هرمین لباکور ولات دیگرن آفاخواه. لوی هرم یک جباجارین هرم زن یا ولات اوکلاندایشی هیا. باگرا گابریل لوان هرمان بو سدما لهی و حسازی. و یکی جهشت که بیتری 60,000 خانی بی الکتریک بمینن. لأوکلاند که باگر باندوره که نینی لجیانه کر روژابوری لگلک دبستانان سفر هاتن راوستاندن و پرورتهی قطبو. ریهاوین زلنداینو راگهاند که زیدتری 500 گشتین نافخواه و نافخوایی هاتنه بطال کرن. در دورا 10,000 ریوین ناو نتویجه جوی روشه مغدور بونه.
بلی بینرین هجام لوردگیجین داویا بولتنا خویا جهانی و دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و ببینندنا و خیر و خوشیده هر شاد بختار بن.